Isaac Karuza PS wa Minister Jim Muhwezi akwasiza abatura Calverts kandi ari n'amasiko nguzaheza kutindwa kurungi amizo kuteramo mu mihanda no kwija kurwanisa bwa so nabwe cyo nyonko Muhwezi wa Honorable Minister mu by'ubutegeki nimbashaba ngo ogo muhanda gubabero go mugasho mu gukoze seje President Museveni oye Jim oye Kaharuza asimira umuhogo gukozwe abebembezi okutereza zumuhanguto omuri Rukungiri district na munonga n'umuhanda ogurukuzo mu kinombe cy'amatafari Honorable Minister go kubakunda munonga yakikirize kimwa mushabere umuhanda ya leta gureda kurwo Minister of Agriculture yagitamwa amahita yagubasharira ku rugaha kuragara muri 5 kuzo mutawuni abatura basimira Minister ahabo kubashakira twashemerwa munonga abo ku muhanda gube gutire nka pressure no tube tugushaze tube twinogo no bagushaze tube twinogo bati injura yazagake gutware konka twashemerwa kuko tubabona Calverts bahinga umwani baboraho gurabye numanyo ubwiro bwa hatiya wotatira mu rutoki utunyansi tokarye kitoki konka mwene jimu buyathereza Calverts ninjya twakutandikira utinge mwene yabakorire nyuma mu mukorere cyari kwenda mu kimuhereza rero hatero Rukungiri egendo misho nitwa bakakamba na cyariyenze tugendeje twetendekire kumurongora yene bajango kibuka zo banyamugaro Gashakwa Dan Basibye